Mali ejo ku cyumweru yirukanye umuyobozi mukuru w'uburenganzira bwa muntu muri MINUSMA, ingabo z'amahoro za ONU. Yahawe amasaha 48. Guillaume Ngefa Atonodok Andari ashinjwa kubogama mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu muri Mali. Umuherwe wo muri Cameroon Jean Pierre Amogu Belinga yatawe muri yombi uyu munsi kuwa mbere mu bifitanye isano n'ishimutwa ndetse n'iyicwa ry'umunyamakuru Martinez Zogo mu kwezi kwa mbere. Igice cya Ghana gikora kuri Benin, Togo na Cote d'Ivoire cyabaye indiri y'urugamba mu ntambara y'abajihadiste muri Sahel mu gihugu gituranye cya Burkina Faso. Ghana yasimbutse igitero ariko ihanganye n'ibibazo by'ubukungu n'iby'imibereho y'abaturage kubera ubushyamirane. Abarinda inkombe ba Espanye batabaye abimukira 181 bose hamwe mu matana atandukanye kuva ku cyumweru. Buri mwaka ibihumbi by'abantu baturuka mu majyaruguru ya Afurika bahasiga ubuzima berekeza mu Burayi gushaka imibereho. Naho ihindagurika ry'ibihe ririmo gutuma abahinzi muri Kenya bahitamo guhinga imboga za gihanga zihangara ibihe by'ubushyuhe bukabije. Iki gihugu cyahuye n'amapfa akabije ugereranije no mu myaka 40 ishize.